Kaseng concern citizen of Hinyotrap hakalai potrek si baar da kajingso kitram hakibalawan Panyakendo U district. School Education Officer jangka East Kasil District bakat kom kashiti kabalakado bakilawan ban pintep na kalian jo kaseng hakabayade bakin kandak ya ka field inspection bakin led ban inspect school baro ki badan hakin nang kandang u present jangan ni kaseng uba asam ku pertran uang bakat kom ka Indian Constitution ka article ka badai artway e kabakaran syapang ka free education hapo ka article ka batay babaro ki kena school bat kamtam ki bawan na kalong yang kabadok ki day banyo ya kani ka free education ulaang ni naka kumki nong song song ki ba don le jikit kasi ki nakalian ka group jungi kami ay kateng ka concern citizen of Hinyotrap ki ilawan man kendu i district school education officer ki hakajing late meeting ngajung ipat indon ti lapali fia ka city ka jungi hai haka kamera jungi ke ba staff jungi ti layo ban receive through ke kajingwan ka jungi hi kalong ba katkum ka city ba ni wan ban tukip bangin ni na kalian kaseng in conduct ya kata ka field inspection kabangin inspect the school baro ki badan sa haki rural area namar katkum ka Indian Constitution ke ka article ka 21A article 21A ke kabakaran sa pangka free education ke katkum ka article kalabatay itu ba kedipan provide free education and compulsory haswa bangan karani kani ka an ngakwa ban pensya yepi ba nikong nangahi ngakwa ban ai kajingkla ba ngaru ngadai na pedang wei buwan nak longjing beduk bakam tambe kijing puli kijonga kitkut masting por haka jingdu no mei pa namla kersan ya kijing puli but kamde kijing yakun ya lagi simen bakumju kini kiprolok kijonga kibedan ni but naka group kijongi nilai bon nila keren ni kani nak course apor ba kiru kidan kam ya kata kijing puli kabal kut masting por no ki kani ka isu gojong hi ni kwa ba bakan syai kani ka constitution kamut ayu ka kumno ka trikam kel 21A ka ong kumni to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine. Te kani ka article hi ka batay ba baro kina school kamtam ki bawan naka po family la long below poverty line mo kidi banyo ya kani ka free education. Te kajimon ka jungi hi kalong ba but kamtam e long ka nato ka directive principle of state policy ru ka article 45 ka keransai ya kani ka ju hi kidi banyo kikna nadu andro snam hadu katro snam kidi banyo kikna ya kani ka free education te but ka katkum ka RTE right to education rumah ka keransai ba baru aku kena school hamtam ki bawan nakalongyeng kabadok kidi banyo ni free education tika jingwan ban ICT ka jongi shani kalong ba ni kwa ban tip kumno kata ka an ka trikam balai la busut apo ka Indian Constitution bat kumno ki pentrikam mo kumno ka mantoy ya kita ki longyeng ki badok ki ba wan ban puli na ki longyeng badok bat ka jingwan ka jongi hinim tahi ni pau ngi wan ban pau ban ni wan ban tip saka education saka office jonga
education ba in sedang no yang ke inspection nadu ke historic jong uni punai kan September mah nadu September te but kajing dawa buat kita kijing dawa buat kita ki mat ki jongi min sepen paw dia maka thong ga jongi hi kalong banwat swai gani ka kumno kani ka article kumno kani ka an kumno kani ka right to education kumno ka trikam te buat kai kajing min toy ka ba kena school ki